Bi, mabisinak man. Bisin ka? Uwan, awan dati mabalin nga kwa ditan. Pagdagasan tan, panganan ko ma. Dayang rot. Ban-ban tayo eh. Ako ni David Chan kun bi, guru udamon dati. Kuna na pa ay. Mariknam na ako man dito, marikrik na mabisin ko. Gord ka na lang? Nyamot ko. Darat pangalan dito eh. Taan eh. Nagsika ata, di marik na dito yung marikrik na mabisin ko. Kasapaan ka rin kami. Jenny, ada sabab. Kar. Ada sabab. Ada nakita ko sabab. Direct na masabat eh. Awan. Sige. Jenny. Daluom sa. Reka. Apan mo alaan. Reka kita mana ada tao. Awan di tao at aban bantay nga ron dito lakay. Reka. Kaalaan. Reka tayo ta. Ada dito tricycle. Reka ada tricycle ada lubang. Anto nung mapalabas mo lagi talugan matagalaan Buwan reka. Nalumsa pa yun jada jay ko na ni Jinti nga to na jay. Sige tan. Amo nga alaan amin aji lang ko, di lang makanta. May sasapad lang. Sige. Kita ko na datilugan. Alis tong anak kay kita man lang no datao Nanakalakon. Nagadubi. Wow. Nagadu. Ala nagadu. Kahit mo mangan ka na. Ala. Nagrugi ta unir ka no. Rika. Disuta tamangan ta. Tantang mga tao. Ato na banana apchi. Na banana apchi. Ano matabal ka anak ko. Anak kimot. Wait lang. Okay. Okay. Hindi ko nanay kimot. Uwan hangkam am kasiwen tan nanay kimot mo wen. Opo. Okay, nanay kimot. Nangan bi. Nagimas dito sa ba. Madikin ni Abu Jin nanay kimot na niya. Yes. Yes. Yes, please, mommy. Okay. Naluuman niya. Naman. Bimas. Magpangluhod. Pero sakit niya dyan. May sasapad lang tinalata.